May sa Barangay Tanod, iti Barangay 33A, La Paz, Lawag City, iti nakapidot ti mapapati a pakete ti Shabu, kabayatan nga isuna mga ka-JCQ ket Agur Ornos, iti kayo nga raytoy ket ramatenda iti pagtainganda gagayem ken kabsat. Intay man buyayan dito panikisarsarita ti JCQ Online TV channel no kasano anakita ti may sa Barangay Tanod, ti mapapati a Shabu, iti igid ti baybay gagayem ken kabsa. Sir, ana itikas lang Bram idi napidot mo detoy mapapating bulto iti Shabu. Na panak nagkayo sir, dito baybay, dito kastan kam analap pagtungo. Hindi agawid ako sir. Napansin ko di jay. Nakita tamukit sir, tay noodles lang. Nga kuha. Idi kuan kinitak, niluktak sir, talaga jakin trabaho. Sa ko niluktan man di makaduan. Di nakita ka kasi sir, ni sa balimit dito puraw mitikit. Kita na kunak sir. Napangko din nanon tay kaduak nga barangay Tanod PJ sir nga madamamit ti kayo na. Impakita kanya na. Pare kita yung mandito nanon dito kunak. Jak amu ako nanon dito kunak namit sir. So agawid ak mangaron pare ta indak man ipakita kin kapitan kunak. Imagine di balay ta kapitan. Aw mitisona. Una na bagat na do pispan kunak na. Binit-bit ko na panak di balay. Tatan ni bakit ko men. Binaong ko na panayaban ni Konsel, the first Consular ni Konsel Gilbert. Imay ni Konsel Gilbert, may nakinita. Ako tawagan ng kapitan, di na masumungbat, nakaklose siguro sa album. Hindi ko na po, gure kayo tayo nakitain ko na ni Konsel mi ako. Napan ni Konsel, napan nakinita ng kapitan. Nakita na ita, tayo pispam me. Tente ko tayo barangay. Hindi ko imay da po, iso da patrolman Nicolas. Imnuwar ko met, kinitira, so iya apoy baga damit nga positive nga siya po. Awan ba iti nabuybuyam iti kalabes nga aldaw nga adakastoy nga naalaw da iti parte iti Ilocos Sur kan ditoy amyanan iti paset Ilocos Norte apo Tanod? Awan nabuybuy akas dyan. Ngimti imbiling kami namin ni Apo Kapitan. Ti kunana kata kami, no da makikita yung kahina-hinalang kastoy, surrender yun lang surrender kunana ka ako. Isong di napanood ko diyan yung mga kapitan, isong ngayon surrender ko siguro Apo kanya na. Hindi makitam DJ pakete iti mapapati nga siya po Apo Tanod, tom-tom pa na ada iti igid iso na. Sir, dito sangat dakas na kumakasa sir, nakapaigid. Nidakdak sir, nidakdak. So Apo Tanod kas may sa Barangay Tanod iti Barangay 33A anya itikas lang mensahem kadagitay kalugaran nyo ken dagiti padayo nga agkalkalap Apo Tanod. Di maibagak lang Apo, no andaman mapitpidot ti kabaranggayak hindi iti padak nga agkalkalap. Masapol surrender da lang tanon among pakadakdak sanda. Tanon ti kasta no kuano reward man ti kwa, adamit reward akong kunada po, adamit tandanda. So nga mabalin nga isublida lang yun, taong pa dito may ibalbalog ka kwa.